Assalamu alaikum, dobrodošli u četvrti dio knjige Život Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Autor Hazreti Mirza Bašuruddin Mahmud Ahmad Halifatul Mesih II radijallahu anhu za Ahmedija muslimansku zajednicu. Kao što sam već najavila, na kraju trećeg dijela, u četvrtom dijelu možete gledati poslanik ide u Taif, Islam se širi u Medinu, duhovno putovanje Isra, predskazanje o pobjedi Rimljana i prvi zavjet Akabe. Poslanik ide u Taif. Izgledalo je da ga u Meki sada niko neće poslušati i to ga je rastužilo. Osjećao je da nema nikakvog napretka. Zato je odlučio da se okrene negdje drugo radi propovijedanja svoje poruke i odabrao je Taif, malo naselje oko 60 milja jugoistočno od Meke i popularno po voćarstvu i agrokulturi. Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem odluka bila je u pridržavanju tradicije svih poslanika. Musa alejhi selam se okretao ponekad faraonu, ponekad Izraelu, a ponekad Midjanu. Isa alejhi selam se slično tome okretao ponekad Galileji, ponekad mjestima s one strane Jordana, a ponekad Jerusalemu. Tako se poslanik Islama sallallahu alejhi ve sellem, uviđajući da će Mekanlije zlostavljati, ali da neće slušati, okrenuo Taifu. U mnogobožalačkim vjerovanjima i praksama Taif nije zaostajao za Mekom. Kipovi koji su se nalazili u Kabi nisu bili jedini, niti jedini važni idoli u Arabiji. Jedan važan kip, Al-Lat, mogao se naći u Taifu, jer je Taif bio centar hodočašća. Stanovnici Taifa bili su povezani krvnim vezama sa stanovnicima Meke i mnoge oaze između Taifa i Meke bile su u vlasništvu Mekanlija. Po dolasku u Taif, poslanika sallallahu alejhi ve sellema su posjetile poglavice naselja, ali niko nije bio spreman da prihvati istinu. Običan svijet je slušao svoje vođe i s prezirom su odbacili poruku. Ovo nije bilo neobičajno. Ljudi utonuli u ovo svjetske poslove uvijek takvu poruku smatraju nečim što smeta, čak i uvredom. Zato što je ova poruka bez vidljive potpore, kao što su brojevi ili oružje, oni su također osjećali da je mogu odbiti s prezirom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio izuzetak. Izvještaji o njemu već su stigli u Taif i on je sada bio tu, bez oružja ili sljedbenika, sam, pojedinac sa samo jednim drugom, Zeidom. Gradski ljudi su mislili o njemu da je smetnja s kojom treba završiti, samo da bi zadovoljili svoje poglavice. Oni su na njega nahuškali skitnice grada i dječake s ulice koji su ga gađali kamenjem i istjerali ga iz grada. Zeid je bio ranjen, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo jako krvariti. No potjera se nastavila dok ova bespomoćna grupa od 2 ljudi nije bila nekoliko milja daleko od Taifa. Poslanik je bio jako ožalošćen i potišten kad se melek spustio na njega i pitao ga želi li da njegovi progonitelji budu uništeni. Ne, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem,
Ja se nadam da će upravo od ovih napadača biti rođeni oni koji će obožavati jednog istinskog Boga. Izmoren i snužden stajao je kod vinograda čiji su vlasnici bili dvojica Mekanlija koji su slučajno bili prisutni. Oni su bili među njegovim proganiteljima u Meki, ali su ovom prilikom postali saosjećajni. Je li to bilo zbog toga što su ljudi Taifa loše postupili prema Mekanliji ili zato što je iskra ljudske dobrote odjednom zasjala u njihovim srcima? Oni su poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu poslali tašnu punu grožđa po jednom robu kršćaninu po imenu Adas, koji je pripadao Ninevehu. Adas je dao tašnu poslaniku i njegovom drugu. Dok je sjetno gledao na njih, postajao je radoznao više nego ikad kad je čuo kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: u ime Allaha milostivog daravaoca bez tražnje samilosnog. Bio je postaknut njegov kršćanski odgoj i osjećao je da je u prisustvu hibru poslanika. Poslanik ga je pitao odakle je i Adas je odgovorio da je iz Nineveha, na što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Junus, sin Amitaija, koji je bio iz Nenavaha, bio je sveti čovjek, poslanik kao ja. Poslanik je također rekao Adasu o svojoj porodici. Adas je bio oduševljen i odmah je povjerovao. On je zagrlio poslanika sallallahu alejhi ve sellema sa suzama u očima i počeo ljubiti njegovu glavu, ruke i stopala. Susret se završio i poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponovo obratio Allahu i rekao: Allahu, ja se jadam tebi. Ja sam slab bez sredstava. Moj narod gleda s prezirom na mene. Ti si gospodar slabih i siromašnih i ti si moj gospodar. Kome ćeš me prepustiti? Strancima koji me odguruju ili neprijatelju koji me ugnjetava u mom vlastitom gradu? Ako ti nisi ljut na mene nije briga za moje neprijatelje. Neka je tvoja milost sa mnom. Ja tražim utočište u svjetlu tvoga lica. Ti si taj koji može otjerati mrak u svijetu i dati mir svima, ovdje i na drugom svijetu. Neka se tvoja ljutnja i tvoje prokletstvo ne spusti na mene. Ti nikada nisi ljut, a da uskoro poslije toga nisi zadovoljan. A nema moći i nema utočišta osim kod tebe. Nakon što je proučio ovu dovu, krenuo je natrag za Meku. Na putu je nekoliko dana zastao u Nakhili i ponovo krenuo. Prema mekanskoj tradiciji on više nije bio stanovnik Meke. On ju je napustio zato što je mislio da je neprijateljska i nije se tamo mogao vratiti osim uz odobrenje Mekanlija. Prema tome je poslao poruku Mut'imu bin Adiju, mekanskom poglavici, i pitao da li će mu Mekanlije dozvoliti da se vrati. Mut'im, iako gorki neprijatelj kao i svaki drugi, imao je plemenito srce. On je okupio svoje sinove i rodbinu. Naoružali su se i krenuli u Kabu. Stojeći u dvorištu, on je najavio da je odobrio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se vrati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se onda vratio i obišao oko Kabe. Mut'im, njegovi sinovi i rodbina sa isukanim sabljama onda su pratili poslanika sallallahu alejhi ve sellem do njegove kuće. Zaštita koja je bila pružena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije bila zaštita
u običajnom arapskom smislu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i dalje patio i Mut'im ga nije štitio. Mut'imov postupak je značio proglas formalnog odobrenja za poslanika da se vrati. Poslanikovo putovanje u Taif iznudilo je pohvalu čak i od neprijatelja islama. Sir William Moyer u svojoj knjizi Život Muhameda piše, govoreći o putu u Taif: ima nešto uzvišeno i herojsko u ovom Muhamedovom putovanju u Taif. Usamljen čovjek, prezren i odbijen od svog naroda, izlazi smjeno u ime Boga kao Yunus u Nineve i poziva idolopoklonički grad da se pokaje i pomogne njegovu misiju. To snažno osvjetljava jačinu njegovog vjerovanja u božansko porijeklo njegovog poziva. Meka se je vratila svom starom neprijateljstvu. Poslanikov rodni grad ponovo je za njega postao džehennem, no on je hrabro nastavio ljudima prenositi svoju poruku. Tu i tamo se ulicama Meke mogao čuti glas Bog je jedan, Bog je jedan, s ljubavlju i poštovanjem i sa saosjećanjem za ljude. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustrajao u iznošenju svoje poruke. Ljudi su se okretali, ali im se on ponovo obraćao. On je proglašavao, marili ljudi ili ne, i izgledalo je da je istina polako počela zauzimati svoje mjesto. Šaka muslimana koji su se vratili iz Abesinije i odlučili da ostanu tajno su propovijedali svojim prijateljima, komšijama i bližnjima. Srca nekih bila su osvjetljena vjerom i oni su otvoreno oglasili svoju vjeru i dijelili patnju svoje braće. No mnogi, iako su bili uvjereni u srcu, nisu imali hrabrosti da to otvoreno priznaju. Oni su čekali da Božje kraljevstvo dođe na zemlju i da tada uđu u njega. Za to vrijeme su objave koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem primao počele nagovještavati blisku mogućnost selidbe iz Mekke. Bila mu je data neka ideja o mjestu gdje su trebali iseliti. To je bio grad bunarova i bašči hurmi. On je mislio o Jemenu, ali je ova misao uskoro bila odbačena. Onda je čekao u uvjerenju da će bilo koje mjesto u koje bude određeno da ide sigurno postati kolijevka islama. Slijedi priča Islam se širi u Medinu. तख्त आली मुकाम उसका वो पाक मुहम्मद है हम सब का हबीब आका अनवार रिसालत है जिसकी चमन नाराई। Islam se širi u Medinu. Približavao se godišnji hadž i počeli su pristizati hodočasnici iz svih dijelova Arabije.
Gdje god je našao grupu ljudi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je išao do njih. Govorio im o Božijem jedinstvu i tražio da napuste prijestupe svih vrsta i pripreme se za Božje kraljevstvo. Neki su slušali i bili zainteresovani. Neki su željeli slušati, ali su ih mekanlije odvratili. Neki koji su donijeli odluku nastavili su se rugati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u dolini Mina kad je vidio grupu od 6 ili 7 ljudi. Otkrio je da pripadaju Khazradž plemenu, jednom od onih koja su u ugovoru sa Jevrejima. Pitao ih je da li bi htjeli slušati ono što im je imao reći. Oni su čuli o njemu i bili su zainteresovani i složili su se. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je neko vrijeme govorio da je Božje kraljevstvo blizu, da će kipovi nestati, da će se Božje jedinstvo utemeljiti i da će pobožnost i čistoća ponovo vladati. Zar oni u Medini neće srdačno dočekati ovu poruku? Ovo je na grupi ostavilo veliki dojam. Oni su primili poruku i obećali da će se po povratku u Medinu posavjetovati s drugima i da će naredne godine izvijestiti da li je Medina voljna primiti muslimanske izbjeglice iz Mekke. Kad su se vratili, savjetovali su se sa svojim prijateljima i bližnjima. U Medini su u to vrijeme bila 2 arapska i 3 jevrejska plemena. Arapska plemena bila su Aus i Khazradž, a jevrejska plemena su bila Benu Kurejza, Benu Nazir, Benu Kainuka. Aus i Khazradž su bili u ratu. Kurejza i Nazir bili su u savezu sa plemenom Aus, a Kainuka sa Khazradž. Umorni neprekidnim ratovanjem, oni su težili miru. Na kraju su se složili da priznaju Khazradž poglavicu Abdullaha bin Ubeja bin Salula kao poglavara Medine. Od Jevreja su plemena Aus i Khazradž čula o predskazanjima u Bibliji. Čuli su jevrejske priče o izgubljenoj slavi Izraela i o dolasku poslanika, nalik Musa. Jevreji su govorili da je njegov dolazak bio blizu. On je trebao označiti povratak moći Izraela i uništenja neprijatelja. Kad su ljudi Medine čuli o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, to je na njih ostavilo dojam i počeli su pitati da li je ovaj mekanski poslanik onaj o kojem su čuli od Jevreja. Mnogi mladi ljudi su odmah povjerovali u to. U toku narednog hadža 12 muškaraca iz Medine došlo je u Meku da se pridruži poslaniku sallallahu alejhi ve sellemu. Njih 10 pripadalo je plemenu Khazradž, a 2 plemenu Aus. Oni su sreli poslanika sallallahu alejhi ve sellema u dolini Mina i držeći poslanikovu ruku svečano su proglasili svoju vjeru u jednog Boga i odlučnost da se uzdrže od svih uobičajenih zala, od čedomorstva i od iznošenja međusobnih neistinitih optužbi. Također su odlučili da će poslušati poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svim dobrim stvarima. Kad su se vratili u Medinu, počeli su još snažnije širiti islam.
Žar je porastao, kipovi su izneseni iz svojih boravišta i bačeni na ulicu. Oni koji se klanjali pred kipovima počeli su držati glave uspravno. Odlučili su da se ne saginju nikome osim jednom Bogu. Jevreji su se čudili. Stoljeća prijateljstva, tumačenja i debate nisu uspjeli napraviti promjenu koju je ovaj mekanski učitelj napravio za nekoliko dana. Ljudi Medine su odlazili ovim rijetkim muslimanima među njima i raspitivali se o islamu. No tako mali broj muslimana nije se mogao nositi sa velikim brojem pitanja, niti su imali dovoljno znanja. Zato su odlučili da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem upute zahtjev da im pošalje nekog da ih poučava islamu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se složio da im pošalje Musaiba, jednog od muslimana koji je bio u Abesiniji. Musaib je bio prvi misionar islama koji je otišao izvan Mekke. Naredna priča je o duhovnom putovanju Isra. Duhovno putovanje Isra. Ovih dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primio veličanstveno obećanje od Boga. Imao je viziju u kojoj je vidio sebe u Jerusalemu, a da poslanici klanjaju iza njega. Jerusalem je označavao Medinu, koja će postati centar obožavanja jednog Boga. Objašnjenje da su drugi poslanici klanjali iza poslanika islama značilo je da će se ljudi koji slijede razne vjere pridružiti islamu i islam će tako postati univerzalna religija. Stanje u Meki je sada postalo krajnje kritično. Proganjanje je stiglo do svog vrhunca. Mekanlije su se smijali ovoj viziji i opisivali je kao puste želje. Nisu znali da su bili položeni temelju Novog Jerusalema. Nacije istoka i zapada bile su u pokretu. Oni su željeli čuti glas zadnjeg velikog Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sljedeća priča je o predskazanju o pobjedi Rimljana. पिला साकिया आबे कौसर का जाम अलैका सलातो अलैका सलाम पिला साकिया आबे कौसर का जाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम शौर दे के मोहम्मद के आस्ताने का मिजाज बदलेंगे हम इस Predskazanje o pobjedi Rimljana. Upravo u ovo vrijeme Kajser i Kosros Irana ušli su u veliki rat. Kosros je bio pobjednik. Sirija i Palestina su bile pregažene od iranskih vojski. Jerusalem je bio uništen. Egipat i Mala Azija bili su pokoreni. Na ušću Bosfora, samo 10 milja od Konstantinopola, iranski generali bili su u stanju podići svoje šatore.
Mekanlije su se radovali iranskim pobjedama i rekli su da je bio donesen sud Božji. Idolopoklonici Irana su prolazili narod knjige. U to vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primio sljedeću objavu. Rimljani su poraženi u zemlji bliskoj, a oni će i poslije ovog poraza pobijediti od 3 do 9 godina. Allahova je odredba prije i poslije, i tog dana vjernici će se radovati svojoj pobjedi, to će se dogoditi s Allahovom pomoći. On pomaže onome kome on hoće, on je moćni i samilosni. Ovo je Allahovo obećanje. Allah ne krši svoje obećanje, samo većina ljudi ne zna. Sura 30, ajet 3 do 7. Ovo predskazanje se ispunilo za nekoliko godina. Rimljani su porazili Irance i vratili teritorije koje su izgubili. Dio predskazanja koje kaže toga dana vjernici će se radovati s Allahovom pomoći također je bio ispunjen i Islam je počeo napredovati. Mekanlije su vjerovali da su uništili Islam nagovarajući ljude da ne slušaju muslimane, nego da umjesto toga pokažu snažno neprijateljstvo. Upravo u ovo vrijeme poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u svojim objavama primio vijest o pobjedama za muslimane i uništenju za Mekanlije. Poslanik je to objavio sljedećim riječima: a oni kažu, zašto nam ne donese jedan jasan znak od gospodara svoga? Zar njima nije došao jasan dokaz o onome što je u prethodnim skriptama? A da smo ih mi uništili kaznom prije toga, oni bi sigurno rekli: Gospodaru naš, zašto ti nama nisi poslao poslanika da slijedimo ajete tvoje, prije nego što smo bili poniženi i osramoćeni? Ti reci, svako čeka, zato čekajte i vi, onda ćete sigurno saznati ko su oni koji su na pravom putu i ko je upućen. Sura 20, ajet 134 do 136. Mekanlije su prigovarali što nemaju znakova. Njima je rečeno da predskazanja o islamu i poslaniku zabilježena u ranijim knjigama trebaju biti dovoljna, da su Mekanlije bili uništeni prije nego što im je poruka islama bila objavljena. Oni bi prigovarali da nisu imali prilike da ispoštuju znakove. Mekanlije zato moraju čekati. Objave koje su obećavale pobjedu za vjernike i poraz za nevjernike dolazile su svaki dan. Kad su Mekanlije gledali na svoju moć i blagostanje i na bespomoćnost i siromaštvo muslimana, poslaniku su dolazile svakodnevno objave. Čuli su o obećanjima Božije pomoći i o pobjedama muslimana. Oni se nisu prestajali čuditi. Jesu li oni ludi ili je poslanik lud? Oni su se nadali da će proganjanje primorati muslimane da napuste svoju vjeru i vrate se Mekanlijama, da će poslanik i njegovi najbliži prijatelji početi sumnjati u njegovu tvrdnju. Ali umjesto ovoga oni su slušali uvjerljive potvrde časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što je sljedeća: I pazite, ja se kunem onim što vidite i onim što ne vidite. Zaista ovo je govor plemenitog poslanika, a nije govor pjesnika. Vrlo malo vi vjerujete.
I nije govor proroka, vrlo malo vi primate savjet. Jedna je objava od Gospodara svih svjetova. A da je on o nama izmislio neki govor, mi bismo njega zgrabili desnom rukom i sigurno bismo mu presjekli žicu kucavicu i niko od vas ne bi mogao zaustaviti nas. Zaista ovo je veliki savjet bogobojaznim. A mi sigurno znamo da među vama ima onih koji odbijaju. Zaista ovo je za nevjernike veliki uzrok jada. Zaista je ovo stiglo do završetka istine. Zato veličaj ime Gospodara svoga veličanstvenoga. Sura 69, ajet 39 do 53. Mekanlije su bili upozoreni da će sve njihove lahko uvjerene nade biti uništene. Poslanik nije bio ni pjesnik, ni prorok, ni prevarant. Kur'an je bio učenje za pobožne. Istina, on također ima svoje tajne poštovaoce, one koji su ljubomorni zbog njegovog učenja i njihovih istina. Obećanje i predskazanje sadržana u njemu sva će biti ispunjena. Od poslanika je traženo da zanemari sve suprotstavljanje i nastavi veličati svog moćnog Boga. Stigao je treći hadž. Među hodočasnicima iz Medine bila je velika grupa muslimana. Zbog mekanskog suprotstavljanja, ovi muslimani iz Medine željeli su da vide poslanika u privatnosti. Poslanikove misli sve više su se okretale prema Medini, kao mjestu gdje je izgledalo da će seliti. On je ovo spomenuo svojim najbližim srodnicima, ali su oni nastojali da ga odvrate od ovih misli ove vrste. Iznosili su razloge o tome kako je Meka, iako puna opozicije, pružala potporu od nekoliko utjecajnih veza. Vidici su u Medini izgledali sasvim nesigurni, i ako se Medina pokaže neprijateljskom kao Meka, hoće li poslanikova veza u Meki biti u stanju pomoći? Poslanik je međutim bio uvjeren da je selidba u Medinu bila određena. Zato je odbio savjet svojih bližnjih i odlučio da se seli u Medinu. Stigli smo do zadnje priče u ovom videu, koja glasi prvi zavjet Akabe. मोहम्मद के आस्ताने का मिजाज बदलेंगे हम इस नए जमाने का मिजाज बदलेंगे हम इस नए जमाने का। Prvi zavjet Akabe. Poslije ponoći poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ponovo sreo muslimane iz Medine u dolini Akaba, s kojim je bio njegov amidža Abbas. Iz Medine je bilo 73 muslimana, od kojih je 62 pripadalo Khazradžu, a 11 plemenu Aus. U grupi su bile dvije žene, jedna Ummi Amara iz Benu Nadžara. Njih je islamu poučavao Musaib i bili su puni vjere i odlučnosti.
U godinama koje su slijedile, oni su se svi pokazali kao stubovi Islama. Ummi Amara je jedan primjer. Ona je u svoju djecu usadila vječnu odanost Islamu. Jednog od njenih sinova, Habiba, zatvorio je Musailima, prevarant, u jednom okršaju poslije poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti. Musailima je nastojao da pokoleba Habibovu vjeru. Je li ti vjeruješ da je Muhammed Božji vjerovjesnik? Pitao je. Da, bio je odgovor. Vjeruješ li da sam ja Božji vjerovjesnik? Pitao je Musailima. Ne, odgovorio je Habib. Na ovo je Musailima naredio da mu se odsječe jedan od udova. Kad su ovo uradili, on je ponovo pitao Habiba. Vjeruješ li da je Muhammed Božji vjerovjesnik? Da, odgovorio je Habib. Vjeruješ li da sam ja Božji vjerovjesnik? Ne. Musailima je naredio da Habibu odsjeku još jedan dio tijela. Na ovaj način su odsjekli jedan po jedan dio i Habibovo tijelo je bilo raskomadano. On je umro okrutnom smrću, ali je iza sebe ostavio nezaboravni primjer ličnog heroizma i žrtve radi vjerskog uvjerenja. Ummi Amara je bila uz poslanika u nekoliko ratova. Ova grupa muslimana Medine je uskoro dobila veliku odluku radi svoje odanosti i vjere. Oni nisu došli u Meku da traže imetak i bogatstvo, nego samo da traže vjeru. Ponukan porodičnom vjerom i osjećajem osnovne odgovornosti za sigurnost poslanika sallallahu alejhi ve sellema, Abbas se je ovako obratio grupi. O Hazadž, ovaj moj dragi je poštovan od svog naroda. Oni nisu svi muslimani, pa ipak su ga štitili, ali on je sad odlučio da nas napusti i ide vama. O Hazadž, znate li vi šta će se dogoditi? Cijela Arabija će biti protiv vas. Ako shvatite rizik koji vaš poziv povlači za sobom, onda ga odvedite, a ako ne, onda napustite svoju namjeru i pustite ga da ostane ovdje. Vođa ove grupe, Al-Bara, odgovorio je uvjereno. Čuli smo te, naša odlučnost je čvrsta. Naši životi su na raspolaganju Božjem poslaniku. Mi smo odlučili i samo čekamo na njegovu odluku. Poslanik je iznio dalje tumačenje Islama i njegovog učenja. Objašnjavajući ovo, on je grupi rekao kako je spreman ići u Medinu, ako će oni Islam čuvati dragim kao što čuvaju svoje žene i djecu. On nije potpuno ni završio kad je ova grupa od 73 odmah povikala u jedan glas: jeste, jeste. U svom oduševljenju zaboravili su da ih mogu čuti. Abbas im je rekao da govore tiho, ali ova grupa je bila puna vjere. Smrt je sada bila ništa u njihovim očima. Kad je Abbas upozorio grupu, jedan od njih je glasno rekao: mi se ne bojimo, o Božji poslaniče. Odobri nam, mi možemo izaći na kraj sa Mekanlijama, sad odmah, i osvetiti nepravdu koju su ti učinili. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da mu još nije bilo naređeno da se bori. Grupa je onda dala zavjet vjernosti i skup se razišao. Mekanlije su čuli o ovom događaju, otišli su kod poglavara Medine da prigovaraju protiv ovih posjetilaca. Abdullah bin Ubej bin Salul, glavni poglavica, nije ništa znao o tome što se je dogodilo. On je uvjerio Mekanlije da mora biti da su to što su čuli samo lažne glasine.
Ljudi Medine su ga prihvatili za svog vođu i nisu mogli ništa uraditi bez njegovog znanja i odobrenja. On nije znao da su ljudi Medine odbacili vladavinu šejtana i umjesto toga prihvatili Božiju vlast. To bi bilo sve što sam vam pripremila u ovom dijelu. U narednom dijelu gledat ćete Hidžra, Suraka u potjeri za poslanikom, poslanik stiže u Medinu, Ebu Ejub Ansari kao poslanikov domaćin, svjedočenje Anasa, dolazak poslanikovih ukućana iz Mekke i temelj za džamiju. Do sljedećeg puta, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हसीनाने आलम हुए शर्मगी, जो देखा वो हुस्न और वो नूरे जबी, फिर उस पर वो अखलाक अकमल तरीन के दुश्मन भी कहने लगे आफरीन। ज़हे खुल्क़े कामिल ज़हे हुस्न ताम, अलैका सलातो अलैका सलाम, अलैका सलातो अलैका सलाम।